nyuma y'iminsi ibiri yonyine perezida Yoweri Kaguta Museveni atorewe kuyobora Uganda kuri manda ya karindwi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati y'umuhungu we General Muhoozi YAMAMARE ndetse n'uwo bari bahanganye ari we Bobi Wine. Ushobora kwibaza ngo ibintu bimeze bite? Uyu muhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni rero General Muhoozi ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda ku munsi w'ejo rero atunguranye atangaza ko ngo hamaze kwicwa abantu 22 yise ko bakora ibikorwa by'iterabwoba mu ishyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform. Bibutse iri shyaka rya NUP riyoborwa no Bobi Wine wari uhanganye na se mu matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka. Noneho yakomeje atangaza ko nubwo mu cyumweru kimwe yishwe abantu 22 bo mu ishyaka rya NUP ngo yifuza ko 23 uzicwa azaba ari Bobi Wine. Ibi rero bitangaje abinyujije kuri X yahoze ari Twitter, aho yabitangaje mu magambo agira ati twishe ibyihe 22 byo muri NUP nkaba nsaba Imana ngo uwa 23 abeka Bobi. Yavuze ko Bobi rero abantu bahita bumva Bobi Wine. Uyu muhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni kandi yatangaje ko ngatanze amasaha 48 kugira ngo Bobi Wine abe yamaze kwishyikiriza polisi, ngo kuko ngo amasaha 48 naza gushira atarishyikiriza polisi ngo araza gufatwa nk'inyeshyamba irwanya ubutegetsi, ngo kandi arahigwa nk'abandi abantu bose barwanya ubutegetsi b'ibyihebe. Ibi ngibi kandi bitangaje nyuma y'uko mu minsi mike cyane ishize yigeze gutangaza ko igice cy'umubiri cya mbere azakata kuri Bobi Wine ari udusabo tw'intanga. Nubwo General Muhoozi rero yatangaje ibi ngibi, ndabibutsa ko mu minsi mike cyane ishize Bobi Wine aherutse kubwira abarwanashyaka b'ishyaka rye rya NUP ko yahungiye ahantu hatekanye. Icyo gihe yanavuze ko azigaragaza igihe azabishakira ubutegetsi bugakora icyo bushaka. Icyo gihe Bobi Wine yabitangaje ibi ngibi mu magambo agira ati mwategetse ko bagaba igitero ku rugo rwanjye ngo ngirirwe nabi ndabatsinda mu mukino mwari mwiteguriye ndabacika. Noneho mubonye mumbuze kugira ngo muhishe igisebo muvuga ko nta muntu uri kumpiga. Nzigaragaza igihe nzabishakira hanyuma wowe na so muzakora icyo mushaka, gusa ntimuzagira ikosa mukora. Ngayo nguko ikibazo mbaza ibi bizarangira bitera. Mbibutsa ko ibi ngibi biri kuba nyuma y'uko Yoweri Kaguta Museveni aherutse gutorerwa kuyobora Uganda kuri manda ya karindwi, aho yari atsinze Bobi Wine bari bahanganye. Icyo gihe Yoweri Kaguta Museveni yari atsinze ku majwi 71.6% mu gihe Bobi Wine wari umukurikiye yari yagize amajwi 28.72%. Ngayo nguko njyewe Dimiteri w'Abanyarwanda. Bibutsa ko niba ari shop ujya kuguriramo imyenda ukaburamo imyenda wifuza, menya ko uwo muntu kwambika atarasobanukirwa aho abandi barangurira imyenda yose igezweho. Kwa Tiger Style no hano honyine mu mujyi wa Kigali baranguza imyenda yose igezweho kandi ku giciro cyiza cyane. Bacuruza mwese rero mwifuza kurangura imyenda myiza kandi igezweho, mugane Tiger Style akorera Mateus mu mujyi wa Kigali, cyangwa se umwandikire ku mbuga nkoranyambaga zose yitwa Tiger Style, kandi ushobora kuba wamuhamagara kuri iyo nimero uri kubona kuri screen ya telefone yawe. Njyewe Dimiteri w'Abanyarwanda.